Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Watla waiki snaitang usamla badang arpus nem karta shim la yoi ya kapertai namar ulamat la kikmat nado badang kha kakemi. Nrei ulas dang ban penpau ya kasap la jong da ka bashimenta ha ka singing audition bala pelong da ka film Dhaka Escape ka ba ular wai da ka jingwai mensim ka kemen. Ya ka ne ka jing don sap jong u ya ka kamruai la yoi ha ka YouTube channel Chwas Imle Entertainment ka bala bun ki pait ba ki bala pek ya u. Uni usamla udai ubadang puli haka kelas kabakhat ar Hajoti Road Inclusive School kabadon hadan kiti Shillong. Yauni usamla waiki lakha house nem arajar haka shnong maupdai kabahap ha Mausenram constituency East Khasils district. Kasap bakar pangjung u kalong bankan od da kakhtien ni kabaki khot haka ktien nongway beatbox. Nreikat bau dang he ulakwa ban penpau no yaladi sakasap ruai. Tang ba udon kasap ruai hindrai uni usamla udon ru kasap ban pendon kam mobile phone da bale WhatsApp, Facebook bat ki parlok. Ban lap ya kejing im jong uni usamla waiki snaitang ka bati CTV galalek ban ya kendo bat u markhmat haying sa hajayau umpok leo. Ngakerteng ni waiki snaitang bat ngade nanti ne po mau pedai mau senram. Bat ngasyong asa ni hajayau umpok leo. Bat ngali school nanti po Joti Road Inclusive School dimentang nasyong kelas 12. Ngapai ban sebentar kan ka singi audition kadena i perlok janga ita kiteng wanlam prang nong klau inir i sebentar kan ka sing audition kan ka Dhaka Escape te mai kan sharing i po group WhatsApp group sharing i te yang ba mana bakok ban rhyme to pini lagi sap te hanung tu kingas ngap betul ka Batisi TV di kelab batah tu bangim dei ban rai arngut long la ban rai arngut kana hari tangkan tip senrang ni rai marway mensim kata mensim ka kemen lan itu wan ba it hadung tu hadikum tu pat ngasim gi tu nambang abat hadi lendat abat ngasa tho akakat hadung tu ngasa tho mobile kan asa save po mobile rim tu pat ngasa text i ba in bang tu sepanjang lajong hadin tu ngasa ngakong kibangan aku ban sebentar kan ka and singing audition mo. Jing em haper tay don jing kuslai habakas pa ni yo kerhai wat leran wat pet syak ngai len no baro ki jing kuslai she's now yit shan yit man habakin Hajing snow ham men sim kat men lo kum da wai ba ai jing ngem dang biang ka format pen no ai tin sayo mat ning ha per ikum no mano ba hikaya pi ban roi wa pimi i ki kama ban roi te ya kata ta kam syong ma akajang tambangim yu i na ni ba tambangim i bangim la ban roi henrei namar menging ni studuna tangki kemat hari ngim duna kerja biang ke mah namar ngelap kata tam komisioner kendong le yangi kum ba bangi mi kum ni kelingo abang ngi abang ile kai bangi ngile abang itri kam yeng kelingo abang ile mobile kelingo abang itho school knu kelingo mereka nang happy ba bola ngim i benar henry blue ai ya kasap mah ai kata kasap ke pang yangi te ba barwate yang ada men bahikai men banwai solo kedi bangasunang hi langi ngasih snap ki jorai napo YouTube ki jorai cover yang ki breu untuk ngasih tunat bangan snap ki jorai cover but ban rai itu ki school kwaya ngasih join tambalang kisikai tambal vocal exercise kun ban rai kwaya mah rai solo itu kadai kasap jangahi
Pila punya tu kumno pirwai tu jing roi masim ke kemen. Na ai pi usngir tu ke jing roi. Pipet na mano ba tai. Oh ngai si tu jangwa tang marung ngam besi sengon natu na po bati CCTV le men sim ka kemen tengah nga search na po YouTube kan nga thoi ka tu kerteng entu nga lap tu jangwa kan ta dum tu nga tek siki tegla ai soundtrack nga tegla practice ayeng nga sangat ka tu nga thoi lyrics tegla pule tegla roi ka tu jangwa kan Don mano bahikai pi ban roi. em dan bermenu henry school kwaya men shot bun bahikai ma po school kwaya kimde bahikai henry long kikai tang long ban roi kwaya long roi kwaya ta kuna ban le vocal exercise henry kum ha roi solo roi itu di jing persang jonga hi Ti le tu mata pila penus nem kerta ka jumpi. menta adab arpos nem habas musiki bun ki jing perkha jing pangkiwan jing ni ma jing seperti tang ha jing nan bas ngonong wei kum jung chen reus panedu samla temam aling ishan aling Ajing ngobam sim kat men lakum dawai ba ai jing yang dang biang ka por maten nero sayo market perfect Kumu samla ba pi lami seperti pim i. Pim don kano ke ba pim don em gaji anut ba pin yo i ya seperti ni bayang ni mai pa. oh ya kata obviously hi ngi kwa hi ban mon hi bang kwa ma ban ni ya kata teman ni ko ngi lam sudari le ngi kwa ba hari mentas ski lar ngin la melen gumne am ngim dalong ngim da sungu ngim da sungu than namar tama ba ngi balang mi ibakna hari ngila ban le kum bai i kum tu ma te ngim da sungu than shu kan ngila ban yat ban yeng ngila ban le ban ni tre ta ni ban school ngila te ngim da sungu than shu Nadu nas kena rep di school di school te po Jotis Road Inclusive School kebetulan te po Bethany Society Lady Veronica Lane Pelayan Krab Marcan ka Bansara Akhir Apusya Kita em ki perlok ke jog pi ke ba pi nadu bena kena nang rang ba pi jadon perlok na perlok jangan long high school lah ina em dari school na di hasno oh ngada lagi perlok don jadi perlok jadi perlok ki ba bami i kuma pi na di perlok ki ba don lang bai i dan bami i dan lang berhat buni kita em ki brew ba pi mi i tomat mo kita em ki brew ki ba i banya pi ba pi yang pelacina ya kata tang ngampat lap dah bai ben itu kira bagi teman kiculingok mah ba kemudian bagi event hari kedai bagi kilingok mah mangi ngila benek aku maki mah kisu semua lingok katakan mah ba maki ken bet tang bangila bangi mi mangim ngimla su ban le ngimla su bangin roa ne bangin tamang school ne kuno kilingok bangile kai bah bangi trek kam hayeng kilingok dan bagi ba pet ini ba dikatakan ba kisu lingok tinggi pai biang sekasap ke jong pi Umno pi ya simenta pi don jikermen ba pinjajit ya kene ke ha kene ke sinjing audition nomor ba kinong ruai ki ba don kasap ki ba yoi ki kemat ki don bla bon da ki sepak mur ki be simenta nagleng jong pi don ke jikermen pinjajit ha kene ke audition naklem jawata ngatan hi malamat mangamna temla ngampat ngam orang 100% ngalaban sajit ngalaban sajit hari pilihan pau kasap jong tambah 8 pau mah wala kaji pen pau jonga kalau kamdi tang bangan yo rabe bangan yo be hakatu ka ban ra to ka film handai ban ya kaji pen pau jonga kalau bangan kenang ba kibru kin tep yang bangi dan sab atau ba nomor kibru yang abun sin kibru tep yang bangan nong bangalang banganang ban rai mo apa yang mani hoat kitep school kitep handai ban
Syabar tu kim jutip bunsin kitip yang ya ka bangale beatbox mah bang sele kleng-kleng dak khat kibre yang betul ikut yang bangale beatbox te kene ke kasin banding kong bang la rai solo dan bang rai audition kuno online audition betul. Thank you. Beatbox na hi practice la jang hi. TV yon yes kan Wis kan po YouTube ekin bunjong nei pom ne dilo ekile don competition mah wal beatbox champion untuk sele tengis sam untuk nu ki pak nu ki yu untuk ni percaya la dia pat. bisa lihat kano ka competition bisa job kano competition bisa Competition tengah 4 Julai rai kata ano sile tangkan ni kawai hi kedi MGSAT Meghalaya's Got Specially Able Talent kedi tang bentar jengi ki dan juga dunah dekat mat kedi jong ka Meghalaya te tah katuhi bangalak job ru bangalek beatbox ha susnem arhajar ka pra kan mau te tu ngajob ngayo first kibun ki bisa mata tak po kibun hoy kematang kibadai jinduna sudah mabudan jinduna mangi mga Pidan yang kerja angut ba sing pilong unorwai. Boya kata ngadan bahai kata teh ngadak wahi kada mentang la create channel mah hari barapuang seperti betang beatbox mah barwa sewahi tamalang sewahi kai po hostel na hayeng untuk hari dia kada mangsa sinai kini ke channel ngak create tebangan na pusik we ka audio beatbox te ngamut banruan murai cover na haban ko ngak banruai cover so jing breu mah temali bamentang pada semula samban tawid la de di bamentang sipon ngan su murai cover syaken skisi tengah setahun jeng lajong yang sasna jeng lajong Pidan kerja kerpat dan mano ba hot drive pi adu mata ban yarap ya pi oh kata teh dan ra boleh bayar. kata teh ni kuat paham mah dulu kini yarap ini kenapa ngiru ngin kiu seprang mah bola ngilang niru Jadi pai no aja boleh ya. Te kuno pi pas ya ke matrik mata pi ulikas tu kan rokom pi lam pendep kan ya ke matrik. oh iya ka metric teh keretang tang jeng puli jongi jeng minap jongi berka jeng sa skor ki ke ba ni kai ki batai ha school mah jadi untuk keretang katai ke jeng minap jongi berka jeng singap kita ki jeng sa skor ki jeng explain apa school Pilit lang kumbalik ini ki ba joi smart ne. Kata ka school jingi kre inclusive kre ka kejimu kata kalong ba handle school ka dilang bar khoi ken ka dilang bar bat dani ki excited ru by i kuma pidan dan kidan long ba kidaf ma ki ba mi asngau kidan ki ba ngap ni asngau ki ba mla ban keren ki ba mla ban yat kuma nga ni beri totally blind kidan hi la khle lang thaju ki la khle lang ken te perbaki batai kata terapi lap menengok kumna ki batai mah haju kelas apa baki dan lang bar kai ba mi asngau baki ba you te ba explain ban batai kumyangi ba mi iam long kadika jui ki kejing batai ya phertang ka bai tang kar kum tho jungi tang kata hi bat ki kat jungi ma ya phertang kata hen rai jeng explain kadika jui ki shu lecture ba jungi tingi sngap ki sekolah biar hen rai ki dev pat ki ba mla ban asngau ba mla ban keren til ladan iwe inong interpret ma in batai secara sign language in snap by explain image dia ipat itla explain ki sign language kan lagi ti yang ni bagi hukum la jongki ma ki sign language Sila batai ya portfolio exam kum. long haskul tang athobi kum jutho kum ne bet dakane ka slate stylus kum ne bet na tho hi bet henry kum ha metric lani kum ki 12 8 namar baki ngor ngi let emboss te emboss la kam kim itu mi kidak jungi kim nang te
yang kita kisah ki bayu kan example kum suppose bentar kum yang suppose ingat pot sentenis di kelas jin atau kena sentenis kelas 7 na ne kelas 8 na kelas 9 na bentar kan ki jin de ki te hadin mangipat ngicukran ma kinsa pasong ini hadin tu kila pasong ini tu kinsa lo arno pasong ke das juga pen tu hadin tu pat ti maki ki kli yang ini temangi jubab ya ka answer ya maki ba ki chutho baik kata bentar Jika jikeli ki pulih hik tiki kena. oh ki pulih mak dan sedang ki pulih maki Kesengah pi sebatai mati. sebatai mak ya ka jubab ma my name is Waiki kata Waiki Snaitang my name is Waiki Snaitang dah line up plate kita pulih dana celian pak. Pulih dana kalian pulih beler pulih dana you dengan keat. Yang keat. Oh. Amin. Yes Waiki Snaitang. Tu nak line. Naduk nang kena red. Bisa semat kum ki ai. Kita cari lek kai football ni kum sen mo di centang sedang nak fikir kai football. Oh bedang red ting isu nilai ke nomor kepor mencoba dang red keempat midfield ni ke blind football. Tim tung isu lek kai be ni kunim tai hari mentapa kela mi ni ke blind football ru. Actually ke blind football kela mi nandu menur la slam ba tama bang sesani sakasi ke nang supoi entak kita subna senam arja kersan rai. Tapi cari lek kai football. Ngasih le hi lang ngasu tenat ban le tembang empat join ra ban tam ban join na kiselong na betul empat join ra. Bisa dia den semat apa lek football. Saya tu up defender tu. Lek kai perlok tu. Kemudian kejengit tengku perane perlok ba pmi semat. Dan be hi tembalong nomor yang ipat long nila shoot long kemadon shoot nomor ngihaban pak bet long ngihaban pak le sampel kum voi ngihaban pak tu am kenamba kibre habangi mare na habangi lah kabangi pat joi kabel ngihaban pak bet kum tamar kenamba ki bami ikin sengal kintip hai bau tu beri dan teh kena bun kintip kan te akan dunah kan bajing tengku herba tengku te kan nan bi hi kata teh Minta porba pisum, porba pisong yang pitre, mana ba? Yara pipi pilih ini. Bansum nilai hi bet long. Nilai hi bet kata jeng tei sajan Long hayang tu basajan don tak kira mai hari banong kum hostel mga sa hostel ngam sar hayang. So taman tahu di lockdown hingga sa hayang ba ni betlane PBHT. Ngasap ente po hostel di hostel lah tu ya. Karena sedang nilai hi baik ngaban train ngaban kata ngaban shed lagi Ceri. kejing shed di shed tang sisian stayo kejing shed kamde ba kile ben ni kenapa ngir nginang mah ben shed la sai nomor ngaban penkre sport la ngi yo log yo kunyuk ti mah te kada kan Pi batai kan dia Jepang gini ki ba MUI. Kita ki ba yo lok don. kidan Tapi pada pi le kuno pi don em ke kejing plan ba pi ru kin don ko mata ka yeng ko thamai. Kubalan lam gue. oh ya kata obviously Ki kedu bet para BMI hi na. ya mai itu yo dan am bun kiyo bai bai Bayi wen. mustina kasih je lap Iba lang ba mi kiyo kintai ba lang ba excited dah ma piyo ay tamur dokumen kan dalam buku mah. Long kalong rekat kan. Dia tu mentangi ni batai biang Jepang kajing BMI. Permen sini kalau kumno, permen kalau kumno. Kumyang ate permen kita bangimi sabar ka shy bet lang ba ka shy tan yang itu ka suntu ba ka shy. Hal permen mit suntu ba ka dum. Mangimi i ba ka ibatun sikmat tamalong ni suntu ba ka dum magi i kesni i suntu bite kata ba ka shy ka dum. Ti mata pibat ngai pibat ke mobile. Kumno pi text perlo, kumno pibat ya ka WhatsApp. Nai fi ke mobile pila baningo ingi bangi bat kene kata screen. Kene ke Samsung J6 pila balingo mau ingi kuno bangi ngi penan kami kene ke mobile. Ndai nai fi mentak pertama lagi mobile Android berkai kiran Oppo na Vivo na Samsung na bun ke Redmi na bunjan ma asan baru hi mobile kiran hi kata ma pidi
dia kawai bagi pimnang banek kan banek setting accessible beli tu hal itu ong to back install dat ong to back on off na itu na voice assistance na tiba ban check itu kan jadi tu terkadang ngelak ban teks Dia mata pi Facebook pada pi lek kono Facebook. Facebook kumba kilai bagi kum tu hingla ya teks kum tu TikTok kum tu baik terkadang bun sen kibru kilingo ingi bangila Facebook na ni la WhatsApp lang nikong kan kilingo hari hadin tu kelak ngandai tu bakal kum tamta tu kelak aktif kan Ki kai na po school na don ba kai. Ikini kim omnan makim hikare po school ikini te yang itu nomor kila nang seki perlok amti perlok kinang gumno tambalong kiwi bala kham he yang maki hikay yang itu long ko mga itu nga pahikai haki kan nomor makita ki hang nan kong ba perbaki semua bagi yo mobile ram kim pahikai huso kim narte ki bai mar kumne kin nang ma ki jenja ban hikay tadi mutu bat balik ki explore hi kan mentar mga ngaspai kai mun malah mereka babun tengah explore hi bila dia ngecek lumar bai ngalek lumar bai ada itu kapoel ka hakta ka jengnang junga ke ande ya kani kumnu mangi use kalong ba kani mobile ka keren kan de mga tengah lek ngapus lek Indonesia ni site tu kala keren mga ngalek fingerprint ngaban lek fingerprint kumne tu kala long WhatsApp la play lupa WhatsApp suppose mentang mga ngatek sini no terus mentang asal ngantek ini ka group jengi Friends United. Kini habis kalau kumbai ihi mah, kadang kini ki voice, kadang ki attach button, type a message, emoji button okay. Nya ban in text kini kan ada betap ni. Itu tu type message. Tu kalau mi keyboard, tinggal ban ni kan. Hi guys. Kuno pilong Y S mah kantor udah kasih kumno bilang mah oke no tu send nak kan ni itu lah send tu back nak itu kita teks beri yang ke batai baik sam tengah sam tangan tak yang kan sa ke situ Hi guys, come to Phylum, 11:49 a.m. Sent. A type of message. Hi guys, come to Phylum, 11:49 a.m. Sent. Hi guys, come to Phylum. Accessibility. Hi Elvin, voice message. Hi guys, come to Hi guys, 11:09. Hi guys, come to Phylum, 11:49 a.m. Come on a fee, Phylum. Hi guys, come to Phylum. Cuma kada English cuma kam nak ban lapin ban pronounce tik mangi kasi mah. Kada. Nak lanjang ata suka kata mah ba. Bat pi bangi kuma wat mangi bami mah ba ya kan yang mengalap hak tentang misalnya kendong nama baki 4 ini long baki 4 bahak mangi bami ima ni bangi ngila bandek ki yang kau itu bangi ngila mah walang mi ibakna handu beli ai kasap ini so ngila bandek kuma pi bai kan kan ni ke bangalap thok kan ni kadika lyrics kan ni ka ngrai min sim ka comment ka film Dhaka Escape jadi tak film jing nampak sini audition juga kata Escape. Sini audition juga Dhaka Escape. Teman-teman pulih kene lyrics first verse. Terus dekat jing haper thei om dan jing khuslai haba kaspa niyo kerhai. Wat om leran wat pet jengai let no baro jing khuslai. Sisin sistem ngin syat ngikmen haba kendu perlok teng-teng. Tentang chorus hajing snubha mensim kakemen longkum dawai ba ai jing tengen dang biang kapor wat pinle no pin sayo mat bneng hapertei jing hapertei om don jing kuslai habakas ba ngi yoker hai wat om leran wat om pet shatngai let no baro ki jing kuslai she's in she's now she's shot it man how I can do but take that I jinx no harm and
tim các men lo cũng đau ai ba ai jing em dang biang ka format pen no ai pin sayo mat ning ha per